rega abanyafurika dusuzugura bene wacu ari nacyo kibabaza. Ibya Joao Lourenço Gonçalves yabyigaraguyemo biranga, ibya Uhuru byaranze, ibi byashyizweho birimo ba Obasanjo na ba Panza byo mvuga ko byananiwe bidatangiye, ariko ibya Doha ntabwo kubiboyikota ntibizakunda. Ntabwo Tshisekedi na Perezida Kagame baba baremeye guhura, gahunda ko ari uguhurira Adi ngo M23 n'intumwa za Tshisekedi bange. Ingufu zatumye Tshisekedi na Kagame bahura mu bwubahane, ntibaduhaye highlights z'amashusho, ariko nasomye ifoto ubonamo gutuza, bari karume, ntago kiretse nimba wenda wagiye gufata ifoto yaravuze ati tubanze dutuza, ariko burya no kubeshya isura biragorana. Bizaba ibya Katari, sinzi ngo bizakemura ikibazo mu buryo bungana gute, kuba bizaba noneho nk'uku nguku Buros avuye hano, ntabwo icyo ntekereza ko kikiri, ntabwo nkibona ibyo bikiri ubusabe bwonyine M23 isaba. Ntabwo deja sinzi wenda ubwo njye ntabwo ndabibona ibyo iri gusaba amaginga ya, ariko simbona M23 isaba nk'ibyo yasabaga muri 2012. M23 urayibona isohokaho yafashe ku neza, kuko mbere yavugaga ati muduhe uburenganzira ubu, mutuvange mu ngabo, mugire gutya, muduhe position izi nizi, mugire gutya. Ibyo ni ibintu bitoya ntabona isaba none. Isabye ibyo kuko nubundi bayibiyibeshye ntibibabiyihe, ndabibona bayibiyiha batayigoye. kuko ahubwo nyuma bakaba bazi ko bizatuma yongera kwegura intwaro nkuko byagenze, bakaba bitegura uko bazitwara M23 yongeye kwegura intwaro. Ikindi aha hantu Amerika iri kuhazana ishoramari, my friends. Nahoze nkurikira ijambo rya Masad Boulos hariya, ntabwo Amerika iri kuzana ishoramari hano ryo kuzajya amasasa barica hejuru umunota inyuma y'undi. Amerika n'ubundi isanzwe ibiba, bano banyekongo isanzwe ibiba, no mu bibazo bafite Amerika ibifitemo uruhare 900%. Ariko Amerika ikeneye ko ibibazo bihindura isura. Yizaniye projet yayo ya Lobito Corridor. Nese Lobito Corridor ziriya gari ya moshi zizatwara iki? Amabuye bari kuyarwaniramo cyangwa nta nzira zikomeza zindi. Masad Boulos yasezeranyije Kongo ko bazahashora miliyari z'amadolari, bagaha akazi ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu. Ubwo si biri worrying kuri M23 na AFC. Amerika ntiyakoresha imbaraga z'umurenge. Amerika izareba igice kiyungura. Amerika izareba igice kiyungura muri ibyo. M23 nayo riga batakubeshya, niyo ifite ibice bifite ayo mabuye. Ntiganira n'abanyamerika neza uburyo izabungura binyuze muri ayo mabuye, abanyamerika bashobora kwitiramo kuzakura na M23 ubwo bagapushinga ko M23 yigenga. Hariya hakaba igihugu. M23 niganira mu buryo umunyamerika abona inyungu ihagije iri kugufasha Tshisekedi, umunyamerika azareba Tshisekedi. Ariko guhitamo kwa Tshisekedi kuki bigoye umunyamerika kurenza guhitamo M23, nuko guhitamo Tshisekedi rimwe na rimwe ushobora kuzabuhisemo Kongo gusa, kandi ufite igice cya Kongo usize. Mu gihe guhitamo M23 birimo no guhitamo ibindi bihugu by'akarere, kandi guhitamo gusa Amerika nidahitamo Tshisekedi akunda akakubwiye kugira ndeke nigendere niturije. Amerika nidahitamo Tshisekedi gahitamo M23, muzamenye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye. Yego, Amerika nihitamo Tshisekedi muzamenye ko intambara ari bwigiye gukomera mu buryo bw'amasasu. Nyemerera turebe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uhakomeje mu kanya. Twabonye M23 amakuru aturuka mu gikara avuga ko igiye kurekura umujyi wa Walikale, abantu bavuga bati irawurekuye kubera iki?
bakavuga bati turekuye kuko tuganiye mu nzira y'amahoro, ariko aba pro RDC bakavuga bati Walikale yaraye ibohowe, Walikale twaraye tuyifashe. Kandi turanyura ku butumwa Lawrence Kanyuka yanditse nimugoroba, tunabusome rwose iyo tubusobanura ijambo ku ijambo, ariko duhereye aho ngaho niba koko M23 yavuye muri Walikale, kuki yava muri Walikale? Niba koko FRDC yambuye M23 Walikale, imbaraga yazikuye? Ibibazo bibiri. ariya mu ntambara kajorite wa mbere akenshi aba ukuri. Hari ibintu utari kuri tere bigora kuza kuverifiya ukuri, rimwe na rimwe njye mpitamo kwisesengurira amakuru ahari. Aba baratangaza iki, bariya baratangaza iki. M23 ifite itangazo yasohoye mu kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, ndahera mu kwezi kwa kabiri, nta n'iminsi 10 rwose ishize, nimba yari nashize yaba ari nka 12, ivuga ko ishyizeho agahenge kari unilaterale, kayivuye ku mutima, katavuye mu gahato kundi wese. Ku itariki isa nk'iyo bari basohoreye iryo tangazo mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, ubwo hashize ukwezi rya tangazo barisohoye, nibwo batangaje ibyo kuza kuretira cyangwa se repositionnement, pas retrait, repositionnement ni nko guhindura ibirindiro cyangwa se kuhindura aho bari bari muri Walikale na bakongeraho ses environs cyangwa se ibice bikikije Walikale, kandi ku mpamvu zisa nk'izo batangaje mu kwezi kwa kabiri. Nanone bavugaga ko nta gahato, ntawe babihatiye. Biteye kabiri uza kureba iryo tangazo Lawrence Kanyuka uri kuvuga yasohoye rya Lawrence Kanyuka, nanone ririshingikiriza bimwe byatangajwe muri cya gihe cyo mu kwezi kwa kabiri. Turinyuzamo amaso, warinyuzamo amaso nta kibazo. Ni tangazo mbere yuko turigezaho ubwa mbere hejuru Alliance Fleuve Congo M23 irabwira abakongomani bose ko bitandukanye n'ibiri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga, twashyize mu ngiro umwanzuro wacu wo kuripositiona nk'uko bivuze ingabo zacu muri Walikale ndetse no mu bindi bice byegereye aho Walikale, nk'uko biri mu rwandiko rugenewe abanyamakuru twashyize ahagaragara. Arakomeza ati regime ya Kinshasa n'ingabo zabo nibakomeza provocation, kudushotora no provocation no kugaba ibitero ku basivile mu bice twabohoye, yewe no kuri pozisiyo zacu, iki gikorwa cy'ubugiraneza twari twakoze kirahita kivaho. Ngo iri jambo risobanura mu cyongereza ngo ni gesture of goodwill, of a goodwill, ni igikorwa, ni geste of goodwill nyine y'ubumuntu. Turata tugikuraho ndetse tunakura ikibazo mu nzira nk'uko dusanzwe tubikora. Itangazo rero nk'uko barishyize ahagaragara ni communique officiel rya 22, n'ubundi bagarukanye rya rindi rya 22 niryo bagaruye berekana ko bari gushyira mu bikorwa ibyo bemeye kuri ya tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ubwo bavuga ko bagiye kurekura ibice. Itangazo bagaruye ni irya bagaruye irya 22 z'ukwa gatatu 2025, cyagihe bavuga ko iryo warukotinze mu kanya rya repositioning, bavuga ko ari ryo bashingiye, niryo bashingiyeho bava muri Walikale. Ariko baravuga bati bararamuka bakomeje turisubiraho, iki gikorwa cyo twari twakoze cy'umutima mwiza tube twagihagarika. Tubona n'amafoto kwa kundi Walikale ubwo AFC yifataga bifotoreje kuri cya kibumbano kiri Walikale, na FARDC na Wazalendo nabo bakifotorezaho bashimangira ko iyi Walikale itavuwemo, ahubwo iyi Walikale yafashwe, yabohojwe. N'abarundi nabonye babyuka bigamba ko bafashije FARDC kongera kubohora Walikale. Ariko ntabwo ari byo mvuga, ntabwo ari byo wenda nashakaga tuhagera naho. Iri tangazo uri kubona ko rirashingira kuri ya 22 z'ukwa kabiri uko nabivugaga, 22 z'ukwa gatatu, noneho yongeye
kuvuga ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 Yego. avuga ati dore twahavuye ku bushake bwacu. Ariko mbere yuko M23 itangaza ibi, yo ubwayo yari yavuze ko niba mbyibuka neza M23 yari yavuze ko itahava kubera ko hakiri drones cyangwa se indege zitagira abapilote z'umwanzi FARDC. Icyo bari bagitangaje. Wambajije rero ngo FARDC yabivanye hehe imbaraga? Ntabwo mbona ko M23 yahavuye kuko bayirasheho igatsindwa urugamba. Siko mbibona. Nta nubwo niyibagiza ko hariya FARDC yahabarasiye ndetse ku rwego ari n'indege ya M23 yivakiwaga abarwayi yahangirikiye. Ntabwo ibyo ndi bubyirengagize. Icyo mbona ibintu ni bibiri. Harimo amayeri ya gisirikare, cyo koza byo ndabikubira gake. Harimo amayeri ya gisirikare. Icya kabiri ndabibonamo kwanga ko Masadi Buros. Masadi Buros ni intumwa yihariye akaba n'umujyanama mu bijyanye n'umutekano wa Trump w'aka karere ndetse ajya amufasha no mu burasirazuba bwo hagati, ariko mu minsi yashize nabonye witwa Witkoff ari we uhamufasha cyane kurenza uyu Masadi Buros. Buros ntabwo ari umuntu usanzwe kubera ko ni ba mwana wa Donald Trump. Umwana wa Masadi Buros yarongoye umukobwa wa Trump witwa Tiffany. Sibyo? Nkatekereza ko banze ko yasanga bakihafite, nyamara ubushize twabonye ko mu byaganiriwe i Doha ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu bishoboka cyane ko harimo n'ikintu cyo kuvuga ngo M23 nireke kwa avance. Mu matangazo twabonye Qatar isohora ntabwo birimo mu buryo butaziguye, ariko nabonye umuvugizi wa gisirikare wa Congo General Sylvain Ekenge avuga ko ubuhuza bwa Qatar Amerika iburi inyuma. Arabyiboneye abivuga ko Amerika iri inyuma y'ubwo buhuza. Nicyo natekereje nkavuga bashobora kwanga kwiteranya na Amerika bakaba bari kuye, cyangwa akaba ari amayeri ya gisirikare, cyangwa nyuma bakaba barasanze kuriya kwisubiraho kuvuga ngo ntituza kuhava. Izi drone za FARDC zigiye hari kwagaragara nabo, icyo nacyo nyongereho ibintu bitatu. Ntabwo ari ikibazo cyo kurasa kuvuga ngo baratsinzwe mu buryo bw'igisirikare, oya, kuko ntabwo higeze habera kurwana kudasanzwe. Iyo mirwano ntayo twumvise. Nta mirwano ikaze n'ubu biturika n'ejo byarumvikana na warikare M23 kuramo nta yindi mirwano. M23 ariko ahantu henshi yafashe ntabwo higeze haba imirwano ikomeye. Ahantu M23 yafashe habaye imirwano ikomeye ni ikibuga cy'indege cya Goma, ahandi turabizi ko yagiye hafata. Sakeho yarahabaye imirwano ikomeye cyane, ariko igihe cyo kuhafata ntibyari bikaze nka mbere muri iyo mirwano. Ahandi henshi yagiye hafata hatabera imirwano ikomeye. Na warika rero nta gitangaza mu byari kuhaba. Ahandi hagiye igerageza hakaba imirwano ikomeye, harimo ahitarafata, harimo aho za Uvira n'ahandi. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni imbaraga zidasanzwe FARDC yagize. Ntabwo FARDC imbaraga irazibona, iyo mbirebye irazishaka. Ishaka kurwana, iracyabira nyine ni kumwe umutima umushaka umubiri ukanga. Kurwana barabishaka nuko bitarabakundira. Ariko baravuga bati muri iyi minsi M23 ishobora kuba ari gutinya support Kongo ishobora kuba ifite. Hari amakuru avuga ko ababirigi bari kurwanira intambara kandi ko hari n'ababirigi 8 bamaze kuhasiga ubuzima. Kuki cyo ntabwo ari amakuru ari kuza mu nge nirinda ku amakuru. Hari amakuru mba ntashobora gupfa kuverifiye. Basi nkaba navuga ngo ndakotinga amakuru ntasomye mu kinyamakuru, ntave ku muntu uri reliable, birangora kuyashingiraho cyane. Kuba ababirigi baba bafasha Kongo byo nabifata as a fact. Kubera iki? Indege zabo abantu bazi gukoresha Flight Radar 24 shako barabonye indege yabo ya Falcon ya gisirikare bakakontorora muvoma zayo. Niba byanavuzwe wenda bakayivuga, ushobora kujya kubikontorora kareba izo muvoma zayo Levaevier i Burundi, Kongo, kamenya yagiye iyo ikaba fact twashingiraho. Tukaba twayitekerezamo support y'ububirigi. Abirigi basanzwe bashyigikira Kongo mu bya politike na diplomasi, ndetse bemeye no gushwana n'u Rwanda kubera Kongo.
n'igihe havugwaga iby'abasirikare b'Ababiligi bari hariya muri Congo, byageze igihe minisitiri wabo arabihakana, ariko yemera ko hari abahagaragaye, wenda we ajya kuminimiza umubare. Mu nshingano z'umunyapolitike nuko kubeshya kurimo, akaba yajya kuminimiza umubare, ariko abizi neza ko bahari. Iyo support irahari, ariko icyo kuvuga ngo barapfuye, umubare w'abapfuye ukaba uyu, byo naba ngiye kubeshya rwose mvuze ngo ayo makuru ndayafite mu buryo bwizewe. Support yabo rero kuba M23 yayitinya nabyo ni ikindi kintu. Ntabwo mbona yitinya kuko byasaba ko itangira kuba support igaragara. Amakuru yavuzwe ntigeze mverifia, ariko ashoboka mu bitero byarashe abantu ba M23 i Walikale, harimo coordination y'abantu n'ubundi b'Ababiligi. Ubundi ni nacyo gikora ku bihugu nk'ibi cyaje kugufasha, ni expertise no kuzana ubuzobere, icyo bakurusha mu buryo bw'igisirikare bagakora. Nibyo ngibyo, nibyo bishoboka. Ariko simbona Ababiligi bangaja ibihumbi by'abasirikare ku rugamba ngo bajye gufasha M23. Icyo M23 yakaba yitinya, bashobora kubafasha mu ikoranabuhanga, indege. Kuki batabikora kandi Walikale ivuyemo bakegera imbere Kisangani, baba bagana Kindu ni nk'aho ari province y'Ububiligi iri muri Congo, ni ahantu bafite inyungu nyinshi bakura amabuye y'agaciro ateye imbere. Kuki batarwana y'umuhenero? Bashobora kubikoresha abanyekongo, ntabwo Ababiligi bashobora kubangasha abasirikare, ntabwo tukiri mu 1960, ntabwo bishoboka. Bashobora gufasha ingabo za Congo, bashobora gushaka ikindi gihugu cya Afurika bashuka. Ibi bihugu biteye imbere ntabwo bikora Africaine, ntabwo babyuka gutyo ngo bararikuye abasirikare 2000 baje, ni process yindi. Noneho icyo bazasobanurira abaturage, M23 bakoze icyo yakoreye babacanshuro, akaza muza kwikiriza Wiringoma. Don't joke. Ntabwo byakunda, ntabwo bazaza. Simbona Ababiligi bohereza ingabo zo kurwana belligerent troops, no, bazohereza abatoza, bohereza abahanga mu by'ikoranabuhanga bashobora gufasha, bakafata manete za drone zikagenda, bohereze abashobora gufasha mu butasi, abashobora gukora jamming y'indege za M23 zihanganye nabo n'ibindi. Ariko ntabwo mbona baza kuba. Ariko last I check Ababiligi n'ubundi barafatanyaga na FARDC mu gutoza igisirikare. Kuri ubu ngubu baramutse bakomeje umuhate nk'uko bari kubivuga babikora, n'iki kitandukaniro cyaba n'ubundi ko abatojwe ku rugamba batsinzwe? Ntabwo oya, buriya habaho gutsinda urugamba, hakaba no gutsinda intambara. Ikintu gikomeye none ugiye kuvuga ngo no gutsinda mu buryo bw'igisirikare byasaba indi myaka, byaba ngombwa ko ino ntambara ikomeza. Kandi gukomeza kw'iyi ntambara egare ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagwa, kuko bo bari muri position de faiblesse none. Ikintu Ababiligi bakora wakita gishya cyabasaba umwanya, niho bigoranye bigiye kuba mu buryo bw'ibisirikare. Kongo rwose igisirikare nta kifite cyo guhagarara imbere ya M23. Cya kabiri bakora ni ukuzana intwaro navuga ngo zitandukanye nizo Kongo ifite, ariko nanone zidakenera umubare munini w'abazikoresha. Icya gatatu ari nacyo gikomeye kurenza ibindi, ni uguhagararira abanyekongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa mu ntambara ya diplomasi na lobbying. Ibindi byo ntabwo ku rugamba ntabwo biri mu mwanya wabo rwose. Hanyuma wakomeje ku biganiro bya Doha, bagira ngo tuze kubiganiraho ku buryo bwihariye. Ibiganiro ni much anticipated, bitegerejwe cyane n'abantu bitewe n'ibiri kubibanziriza, amagambo ahari, uko baterana amagambo. Urabona bizaba kuko kugira ngo ibiganiro bibe, hostility igomba kuba yagabanutse. Urabona bizaba, ese biraramuka bibaye abacteurs babifitemo uruhare, twabyitegamo umusaruro. Ibiganiro bizaba, erega Abanyafurika dusuzugura bene wacu, ari nacyo kibabaza. Ibya Joao Lourenço Gonçalves yabyigaraguyemo biranga, ibya Uhuru byaranze, ibi byashyizweho birimo ba Obasanjo na ba Panza byo mvuga ko byananiwe bidatangiye. Ariko ibya Doha ntabwo kubiboyikota ntibizakunda. Ntabwo Tshisekedi na Perezida Kagame baba baremeye guhura, gahunda ko ari uguhurira Adi ngo M23 n'intumwa za Tshisekedi bange. Ingufu zatumye Tshisekedi na Kagame bahura mu bwubahane. Ntibaduhaye highlights z'amashusho, ariko nasomye ifoto ubonamo gutuza, bari karume, ntago
keretse nimba wenda uwagiye gufata ifoto yaravuze ati tubanze dutuza, ariko burya no kubeshya isura biragorana. Bizaba ibya Katari, sinzi ngo bizakemura ikibazo mu buryo bungana gute, kuba bizaba noneho nk'uku nguku Burose avuye hano, kandi igihe cyabyo kizaba Burose aribwo ari kuva mu karere. Ntabwo nzi ngo mu Rwanda arahagera ryari, ariko njye mfite icyizere ko ashobora kuza nibura mu bihe byo kwibuka, bibanziriza ibihe byo kwibuka kugira ngo anifatanye n'u Rwanda mu bihe byo kwibuka. Atabikoze gutyo nawe naba mubonye imboga mu menyo. Byaba byiza kwanza no kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Byakabaye byiza azengurutse akabanza Uganda, akajya Kenya, akabona kuza mu Rwanda. Byaba byiza kurushaho. Rero ubwo abigenje uko mbitekereza, yava mu Rwanda ku itariki 7 cyangwa 8, ni nkaho yaba agiye mu bihe n'abagidoha nabo bari bugendere. Ntabwo mbona byanga rwose bizaba. Urabona Kinshasa ishyira umukono ku masezerano arimo ibyo M23 isaba ko bagomba kubaha uburenganzira mu gihugu cyabo, noneho reka nta nubwo bikiri M23. Ntabwo icyo ntekereza ko kikiri, ntabwo nkibona ibyo bikiri ubusabe bwonyine M23 isaba. Ntabwo deja sinzi wenda ubwo njye ntabwo ndabibona ibyo iri gusaba amagingo aya, ariko simbona M23 isaba nk'ibyo yasabaga muri 2012. M23 urayibona isohoka aho yafashe ku neza, kuko mbere yavugaga ati muduhe uburenganzira ubu, mutuvange mu ngabo, mugire gutya, muduhe pozisiyo izi n'izi, mugire gutya. Ibyo ni ibintu bitoya ntabona isaba none. Isabye ibyo kuko n'ubundi bayibiyibeshye ntibibabiyihe, ndabibona bayibiyiha batayigoye. kuko ahubwo nyuma bakaba bazi ko bizatuma yongera kwegura intwaro nk'uko byagenze, bakaba bitegura uko bazitwara M23 yongeye kwegura intwaro. Ikindi aha hantu Amerika iri kuhazana ishoramari, my friends. Nahoze nkurikira ijambo rya Masad Burose hariya. Ntabwo Amerika iri kuzana ishoramari hano ryo kuzajya amasasa barica hejuru umunota inyuma y'undi. Amerika n'ubundi isanzwe ibiba, bano banyekongo isanzwe ibiba, no mu bibazo bafite Amerika ibifitemo uruhare 900%. Ariko Amerika ikeneye ko ibibazo bihindura isura. Yizaniye projet yayo ya Lobito Corridor. Nese Lobito Corridor ziriya gari ya moshi zizatwara iki? Amabuye bari kuyarwaniramo cyangwa nta nzira zikomeza zindi. Masad Burose yasezeranyije Kongo ko bazahashora miliyari z'amadolari, bagaha akazi ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu. Ubwo si biri worrying kuri M23 na AFC. Amerika ntiyakoresha imbaraga z'umurenge. Amerika izareba igice kiyungura. Amerika izareba igice kiyungura muri ibyo. M23 nayo riga batakubeshya niyo ifite ibice bifite ayo mabuye. Ntiganira n'abanyamerika neza uburyo izabungura binyuze muri ayo mabuye. Abanyamerika bashobora kwitiramo kuzakorana na M23 ubwo bagapushinga ko M23 yigenga. Hariya hakaba igihugu. M23 niganira mu buryo umunyamerika abona inyungu ihagije iri kugufasha Tshisekedi, umunyamerika azareba Tshisekedi. Ariko guhitamo kwa Tshisekedi kuki bigoye umunyamerika kurenza guhitamo M23. Nuko guhitamo Tshisekedi rimwe na rimwe ushobora kuzaba uhisemo Kongo gusa, kandi ufite igice cya Kongo usize. Mu gihe guhitamo M23 birimo no guhitamo ibindi bihugu by'akarere. Kandi guhitamo gusa Amerika nidahitamo Tshisekedi, akonda akakubwiye kugira undeke nigendere niturije. Amerika nidahitamo Tshisekedi gahitamo M23, muzamenye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye. Yego. Amerika nihitamo Tshisekedi, muzamenye ko intambara ari bwigiye gukomera mu buryo bw'amasaso. Hariya M23 yinjiye hari yikubita. Kumwe Museveni avuga ngo kujya ku butegetsi yinjiye nka Kotopine no kuvone nka Kotopine. Kotopine ijya mu igare bakubita ikavamo banakubita. Nta nyine ntijya yinjira ku neza ntinasohoka ku neza. Nta burigira ngo bakarage. Rero na M23 yinjiye hari yikubita. Uburyo bwo kwisohoramo no kuyikubita. Simbone M23 ibabwira ngo nta kundi turagiye none se twabigenza dute. Ayo maboko ntabwo mbibona. Ubwo bishatse kuvuga ko Amerika nihitamo Tshisekedi bizaba birangiriye M23. Kuko Amerika yaje mu ntambara, sinzi ko waba ukishoboye kwirwanda.
bashobora kuba barabyiteguye kuko erega n'ubushize uriya M23 abayitsinze njye nyamara ko yatsinzwe n'ibintu bibiri cyangwa bitatu ubwabo bacanyemo bacitse mu bice bibiri. Cya kabiri babuze ingufu za diplomasi. Icyabazonze cyane buriya muri MONUSCO Obama yahise azanamo icyitwa FIB, Forced Intervention Brigade. Ubusanzwe MONUSCO yari hariya nka peacekeeping mission, hahita hajyamo belligerent troops mu buryo butunguranye, izo zacanye umuriro kuri M23. Iyo formule bashobora kongera kuyikora nubwo ntazi niba yatanga same result. Kuriya yashwanyaguje M23 mu myaka 10 n'ingahe ishize, hari tandukaniro ubona ubu ngubu ucikamo ibice n'ibirebye mu buryo niyo urebye uyu munsi M23 iri kwiyunga nabo bari baratandukanye icyo gihe, ukuyemo Colonel Kayina nabonye washinze umutwe we wihariye, ariko abantu nk'aba Bishop Runiga uramubona yasubiyemo hariya, umuvugizi Maestro Kazarama Colonel yasubiyemo hariya, ibindi byo ni ingufu. Uyu munsi M23 ifite abantu benshi bari kwijoininga bava muri Kinshasa. Kiriya gihe cya mbere yakubiswe mu minsi 10. Uyu munsi M23 yafashe Goma ku itariki 26 na 7 z'ukwa mbere. Uyu munsi turi mu kwezi kwa 4 my friend. Amaze amezi ku itariki 22 bizaba ari amezi 3. Hari byinshi byahindutse rero. Hari ibyahindutse naho iyobora, hari ibyahindutse mu buryo bw'igisirikare, hari ibyahindutse mu buryo bwa diplomasi. M23 ya mbere hari ubwo wabonagamo abantu b'uburemere nka Corneille Nangaa, no? Ntabwo bari barimo. Harimo ba bantu nyine tutazi baremereye mu mitegekere ya Kinshasa n'ubundi. Uyu munsi ifite abantu bakomeye nka Nangaa barukaze muri Kinshasa. Nangaa umuntu uri mu banyuzweho ngo Tshisekedi ajye ku butegetsi ntabwo ari umuntu usanzwe. Uyu munsi aho iyoboye ifite abantu nka Bahati, ifite abantu nka Oscar Barinda, ifite abantu nk'uyu Birato ejo bundi nabonaga abantu bakeka ko yaba yarayigambaniye ku rwego yaba anafunze. Ifite abantu nka Wiri ntabwo yavuye muri Canada ngaze gutyo. Abaza amakuru ye nge ndayazi, muri Canada ntabwo ari umuntu usaba umunyu. Bamwe muri bo baje badasaba umunyu cyangwa se atari abantu bashonje. Hari icyo biba bivuze rero. M23 yo mu myaka 12 ntabwo ari M23 ihari none. Wakoze cyane. Wakoze cyane. Thank you.